Республика сүз сылын көрсө, саңа кенеге күн сирин көрдө. Манна саас сөк эскелин оңа ден бүтүн саха сирин себеттерин бэйс сиегер бұрабытылства отчотугар Максима Муабда кылаатан уччалы, онна отчаларга эдеркен, ханна да кеңник биллелик, техникум өренәчете сорuna маллан бу отчоту сахалытыл бастабыда кирде. Отутун толы элек Максима Муаб төхөлөөх дерин көрүлээгэ, бар хайысқаларынан кен билилээгэ, хотонтон ырас жал олохтон сагалан, көмүс, аян суола, национальный вопрос калгаларга тие, барыны бартын саңаяр жаяр кыахтаага, хаяды кейини жакчы сөктөрөр. Омуап курдук сүдө өйдөөр жонноох болан, күн бүгүн беги сахалар дени турдахпыт. Максим Кирович ақсыны 10 күнігер төрөбүтө сүз сүрбебе саан болыр. Улуу саха олын кәрестен саңа кенегени көтүтүмен.